u slučaju da gori automobil. Isto tako prilazimo, ako je u pitanju motorni deo ako on gori, prilazimo do vozila, ne otvaramo celu haubu da ne bi došlo do dotoka vazduha i do jačeg sagorevanja, nego otvaramo samo koliko nam je potrebno da stavimo mlaznicu. Naravno, svo vreme smo u pognutom položaju, ubacujemo mlaznicu unutra i pritiskom na ručicu doziramo količinu praha koja nam je potrebna. U slučaju da vozilo gori u svom unutrašnjem delu, isto tako ne otvaramo, dolazimo u pognutom položaju i ne otvaramo skroz vrata, nego samo koliko nam je potrebno da uđe mlaznica i pritiskanjem na ručicu doziramo potrebnu količinu praha.